lalela makhelwane yethu ne bangena nyalo bathi bala ching bathi bayichinching mama mina ngicabanga naye plan ngicabanga ukuthi wena ngikuthuma khona yabo uhamba ngama chocolate and uyabaniketa bese bakhulumisa ngithi kahle ukhulumisa lelikhehla uyakhulumisa mkhehle bamsonto njengo yakhona ukuthi uzumthunga ufuna ngilapha lelikhehla ngithi yebo uyalekhehla vele wena ulalela uyamsoma angithi usoma lelikhehla uyamsoma lokho kuba ko hayi sinanzaba nalokho logogo angithi wena uhlala ukhuluma ukuthi wena awunanzaba ngabafati babo ngifuna lo muntu wakhona yebo okay ngithuma mngani mikisa ama chocolate noma cookies nyana nganda lalela bese uyakhipha le oil lapha uyammasaja bani nomkhehle uyammasaja la ngithi vele abantu bana stress se uyamncenga uyakhipha le stress sakhe uyambamba ngale ti ilama ngalo kube ngoba niyeva akusingedwana la sithu mara mina ngithulile khona lokukhuluma okay ngimkhiphe le stress lokho kuku solo khona ngene akunenza angifuni logogo usho njalo awusafuni nogogo awunanza bona gogo wakho ufuna le ngimfuna ufuna kuvela yena vele ngivile bathi ula ukhona nene uyangena udla amalawo udla imali yakhe phezu kwakhe siyaya ngeke okay yeah shopping ema chocolate udo yakhona ke girl izoya bangithuma bye bye